Ćao svima ljudi, danas ćemo da igramo catchere, odnosno BK16 ili bolje reći FK2. Ljudi, danas ćemo igramo tu igricu koju nisam igrao, ali ću da igram. Igrica je ekstra. Što se tiče igrice, to je što se tiče catchera. Sada prvu epizodu ću da ja biram, ali dole koga zanima za drugu epizodu neka baci komentar koga bi drugog mogao da izaberem što se tiče borbe. Evo ja ću na primjer, pa to može u John Cena i možemo negdje nešto, ali eto Red Bereta, pošto se sjećam njegovih slučajeva kada je se sa John Cenom udarao, znači Beret uvijek dovede svoju ekipu što se tiče Nexusovaca, ali John Cena je bio vrh iznad njega, bio je mnogo jači, imao je mnogo bolji govor i bio i pravedniji, zato su mu svi catcheri koji su igrali s njim mu pomagali, nikad mu niko nije htio, sada vidite, znači ekstra izgleda igrica. Što se tiče grafike, grafika nije loša, ali nakon nije ni baš ni dobra, ali ekstra ljudi, pogledajte te situacije. You cannot see me. To je slučajno za kuću, ako je gotovo. Stani, ljudi, ja mislim da malo štop. Ma nije to ništa. Ljudi, sad krećem, znači, najgore mi je ovo pred borbu kada je crna slika, pogledajte, i znači pojavi se. Ovako vam izgleda što se tiče, znači ja ću drugu epizodu u kavezu, evo. Op, ajmo John Cena! You cannot see me, brate. Ne daj Bad Beretu, jači si njega. Ne! Jaj, fuck. Ustaj John Cena. Johne. Tu. Ne daj. Sad ako te baci gotovo. Ne! Fuck up. Oh my shit. Oh shit. Ljudi, ekstra. Hajde John Cena, hajde! Oj bože, pa ko bi rekao kad se tučeš lijepo, jak si, a ovako u igrici si slab, brate. Imaš najveću ocjenu, 94, a neki te ljudi udaraju, znači ekstra si što se tiče loših catchera. Fuck up, tako je. You can't see me. Hajde, ustaj, hajmo sad malo vam. Šta je, se gura? Ne! Au, fuck. Au, jesam pao, mate. Drugi put, ljudi, znači baš mi je bilo drago kada bi vi predložili nekog catchera. Znači, toliko mi je bilo drago, znači, kad bi predložili mog, a i protivnika, ne. Znači, mnogo bi mi bilo drago kada bi vi predložili, jer stvarno volim odgovore i nešto što se vama sviđa kako bi znao šta ću da pripremim i mnogo ekstra mi je to. A i hvala vam za neki koji su govorili da sam glup, da uopće ne znam makar nešto, a neki su govorili da mi ide dobro i da samo nastavim. Znači ja se ne ljutim na ničiji komentar, svako ima svoje pravo mišljenje, ali bi volio baš u ovoj epizodi dole kogod, da li je čovjek, da li je ne, izgubio sam, da li je čovjek, da li je neko poseban, znači toliko bi volio samo da saznam ko bi vama bio omiljen kako bi se udarali. Onaj koji baci like, stvarno, saznaću njegovo ime. Pozdravit ću ga u svojoj sljedećoj epizodi što se tiče catchera 2016. I posebno bi ga hvalio što se tiče u epizodi. Imam neki drugara, ali volio bi da svakako svi bacite komentar.
Mnogo mi znači da bi znao baš kako i koji catchera bi ja mogao drugi put da izaberem. Što se tiče ove epizode, sad moram samo sačekati kako bi se ovo završilo. Ljudi, ovaj meč nije bio loš, udario sam ga nekoliko puta, ali čovjek me je otkinuo. Prvi put sam kikovao, znači odbranio sam se, drugi put je brojao do 3, znači nisam baš imao snage. Vidjeli ste gore jedne male crce na kojim se ovako plava i žuta, tu je to i mnogo mi znači kada vi to rekli, ali nadam se da ćete to reći i naravno ipak vam hvala što ste gledali. Mnogo bi mi značio taj komentar, znači ne morate ni subovati, ne morate ni lajkovati, ni komentirati dobro. Samo bacite komentar koji bi catcher vama bio, da bi se vama svidio, kako bi meni bilo zanimljivo. Ja bi još bolje to uradio i ipak vam hvala i